moramo preći veliku salu. Zato nije u velikoj sali javna rasprava. Da bi zajebala. Svakome prisustvo mora biti omogućeno. Da, i za... Od čega? Imamo ljudi koji neće imati gdje da sednu. Molim vas, vidite kako taj problem ne reći. Neće krenuti dok ne krene. Nema šanse, dok svi ljudi ne uđu, neće početi rasprava. Pa nek bude kao prošli put to je bilo. Pa hapsite slobodno. Ja bih samo Vi niste u pravu. Idite od koje ste došli. Ja i dalje molim gospodina iz ministarstva da mi odgovori da li je odlučeno o vašem izuzeću. Ako nije, vi ne smete ovdje biti. A koji ti je gospodin iz ministarstva? Ovaj sa naočarima što ćuti, što ga je sramota, što je po drugi put... Obezbedite ljudima da sednu svilja, ako nametnete nećete krenuti, prosto. Vi činite, gospodine, krivično delo zloupotreba službenog položaja u najmanju ruku i nesavestan rad u službi, ako nije odlučeno o vašem izuzeću, a ovdje prisuskujete. To mora da vam bude jasno. I kako se zove, ova vlast će pasti i svi ćete vi, mali će biti zatvori za takve kao što ste vi. Verujte, mali će vi biti zatvori za takve. A vi se u mentalnom smislu pripazite kako ćete kad ovo sve prođe, da li ćete smeti vašu decu ako imate da ih pogledate u oči, kada znate da ovu decu ovdje trujete. Ovu decu... Ljudi, razmislite malo. Ja razumem, ekonomista sam i prošli put sam rekao, ne treba govoriti. Radna mesta nam trebaju, preko su nam potrebna, ali ovo nam ne treba. Možda projekat stvarno neće uticati toliko na životnu sredinu, ali komunikacija je trebala sa ovim građanima pre svega da bude. Direktore i pravni zastupniče, vama se sad obraćam. Je li vama drago što imate problem sa građanima? Ne mogu oni da žive bez problema. Je li vam drago što sve morate na mafijaški način da dolazite? Ovdje je najveći problem što trojica mafijaša drže ovo. Javnu prezentaciju, javnu raspravu u procedi utjecaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnika kao tehničkog građevinskog kamena na površinu Gradina na parcelama koje su navedene u studiji katastarska opština Kosjerić Selo na području Skupštine opštine Kosjerić. Jel možete samo da pročitate o kojim parcelama se radi? Naravno. 2722, 2721, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2718/1, 2730/4, 2730/2 i 2729/1 i deo 4274. Na obaveštenju koje je izašlo na sajtu ministarstva pišu druge parcele, izvinite. U svojstvu predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine prisutni smo koleginica Jelena Lovre, savjetnik koja će voditi zapisnik, kolega Slobodan Sremčević, samostalni savjetnik i moja malenkost Siniša Stojković, samostalni savjetnik sa ovlašćenjem da vodim današnju javnu raspravu. Sa nama su danas i predstavnici investitora, obrađivača studije, kao i predstavnici lokalne samouprave. Sve prisutne pozdravljam ispred Ministarstva zaštite životne sredine i u svoje lično ime. Kao što već znate, u završnoj smo fazi postupka procene na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnika na površinu Gradina, odnosno u fazi izdavanja saglasnosti na predmetnu studiju. Da podsjetimo, u ovoj fazi prethodila je ona u kojoj je rješenjem Ministarstva zaštite životne sredine određena potreba izrade studije, kao i njen obim i sadržaj. Na pomenuto rješenje uložena je žalba od strane zainteresovane javnosti i nakon razmatranja Administrativna komisija Vlade Republike Srbije potvrdila je predmetno rješenje. Krajem 2022. godine nosilac projekta je podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na predmetnu studiju, nakon čega smo tokom januara godine sproveli javni uvid u istu. Kako je javna rasprava zakazana za 31. januar 2023. godine nije završena zbog proceduralnih problema, to će se isto nastaviti danas, u novozakazanom terminu koji je objavljen. Kako u novinama, tako i na oglasnoj tabli Skupštine opštine Kosjerić, te i na službenim sajtovima Ministarstva i opštine Kosjerić. Samo malo. Ja molim da se posle
samo idete da ima prijavljenih po proceduri. Želim da vas obavestim o rasporedu postupanja na ovoj javnoj raspravi. Prvo ćemo pogledati video i javnu prezentaciju teme studije, nakon čega prisutna lica koja su podnela primjedbe na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku mogu u određenom vremenu obrazložiti primjedbe i postaviti i nove. Nosilac projekta će na svaku vašu primjedbu odgovoriti odnosno zauzeti stav o čemu će se uredno voditi zapisnik koji će biti uneto sve rečeno na ovoj raspravi, te vas molim za strpljenje i poštovanje navedenog rasporeda. Zašto nije vođen prošli put? Na kraju obaveštavamo vas da podaci o svim prisutnim licima i popis svih učesnika u diskusiji čine obavezni deo zapisnika na jednoj raspravi, te će se spisak koji je napravljen na vašem uzdu poslužiti u tu svrhu. Je to zastrašivanje? Reč dajem obrađivačima studije kako bi se otpočelo sa prezentacijom. Ja se izvinjam, ja pre toga imam proceduralno samo da se uvede u zapisnik da je ovdje iznesena neistina koja se odnosi na probleme proceduralne prirode. To nisu bili problemi proceduralne prirode, nego kršenje zakona. U vidu nedostatka zapisnika, inače moje ime je Aleksa Pavlović, građanski aktivista iz Kosjerića, i molim vas da ne obmanjujete više javnost ovdje. Hvala, Aleksa. Ovo ste vi trebali da konstatujete da niste imali zapisničara, da je prekršen zakona, ne ja, kao neka stranka da vas poučavam o tome. Ja nisam pravnik, ja sam ekonomista. Nema dobro! Da li je uvedeno u zapisnik? I molim da mi se otpravak zapisnika dostavi na adresu Dragoslava Markovića, broj 8, Kosjerić, budući da sam tražio da se uvede u zapisnik. Titomire, izvolite. Pustite prezentaciju. Nikako. Ne vidjeli u hobi! Izvinjavam se, gospodine. Još ima ljudi koji čekaju u hodniku da uđu. Na koji način je njima zakonski omogućeno da pogledaju prezentaciju i da učestvuju u ovoj javnoj raspravi? Hoćete li mi samo objasniti kako im je omogućeno da to urade? Neka priđu slobodno ovdje na mjesto. Nema čovjek, ne sme toliko po zakonu u jednu prostoriju. Ja tražim da se uvede u zapisnik moj lični zahtjev za izuzeće postupajućeg zbog činjenice da nije obezbeđeno dovoljno prostora i da nisu pretpostavke. Znate, da li može zdravo da izdrži? Ja se izvinjavam, opet proceduralno zahtjevam izuzeće postupajućeg i molim da ovu sednicu, jer nije ispoštovana procedura, nemojte kretati sa ovom raspravom. Upravo podnesim zahtjev za vaše izuzeće, kontaktirajte. U redu to, samo neka se povučite se na hoću. Nije u redu, ne možete. Pa ljudi, nije bezbedno da bude ovoliko ljudi u jednoj prostoriji, jeste mi normalni? Pođite malo od te... Adekvatne uslove da svi ljudi mogu pristupiti javnoj raspravi. U pitanju je javna rasprava. Nije adekvatan prostor. Da. Očekivali ste da ne može dovoljan broj ljudi da dođe, zakazali ste u ponedjeljak u 8 sati ujutru. Prvo nije normalno, ovoliko ljudi bude u jednoj prostoriji. Obezbedite da mogu svi da uđu. Čak i kršite COVID mere. Povucite nas naprijed, ajde. Gospodine Stojkoviću, samo moment, molim vas, advokat Sretin Đorđević. Vi sami ste svesni da ovo ovako u skladu sa zakonom ne može. Snimaju kamere, ovaj materijal će svakako doći u javnost, zna to i obrađivač predmeta, a ova gospođa također zna. Vi ste dužni da obezbedite uslove za odvijanje ove javne rasprave. Ovo je upravni postupak, znate, ne možete pustiti, ovo je kao u seriji Monty Python, znate. Vi pažljivo pratite nešto što ne čuje. Sretene, niste ni vi dobili reč, znači prezentacija je krenula i... Halo bre! Samo pokušavam da pomognem, ali ako vam ne odgovara da pomognem, nastavite da vodite ovako, vi ste već, ovaj postupak će već biti on je već poništen, samo vi toga niste svesni.
Nastavite da vodite ovako, kao u Fawlty Toweru, kao u Monty Pythonu, ovo je savršeno. Biće mnogo materijala za milione pregleda na YouTube-u. Ovdje su i ozbiljni ljudi, ovdje su predstavnici BIA, znate, ovdje su predstavnici obezbeđenja, ovdje su predstavnici svih zainteresovanih, a vi ovo vodite kao diletant. Izvolite, nastavite. Hvala. Ti jesi diletant. Jesi diletant. Violeta, nemoj to raditi. Nemoj to raditi. Da li Violeta učestvuje u krivičnom delu? Sada ćemo vidjeti. Ajde, jes. Ona pušta prezentaciju. Da li Violeta učestvuje u krivičnom delu? Da, učestvuje. Da, učestvuje. Brate, pa oni nisu normalni životari. Ložari jedni. Ložari jedan. Vi ste odlučili o izuzeću. Violeta, vi, nažalost, ja ću morati, ako smo pričali protiv vas, ispitivanje kvaliteta činilaca životne sredine, razlika, u cilju dobivanja odobrenja za eksploataciju, kao i odobrenja za izvođenje geodetskih radova, nosilac projekta obezbedio na trenutnoj lokaciji nije bilo prethodnih radova na eksploataciji krečnjaka. Što se tiče skidanja otkrivke, njena količina je zanemarljivo mala, pa se faktički vodi kao da je nema. Prema položaju Stvarno nema nikakve veze ovo što vi radite. Mi nismo na Kosovu. Ne govorim nego na Kosovu. Jer su došli neki da isteraju domaći. Mi smo tamo domaćini, mi nismo socijalni slučajevi. Mi imamo 30 dece, mi imamo 4 domaćinstava. Osim što nam ne ide u domaćinstvo ovaj Krsmanović, Đurićo i još neki Krsmanovići. Svi su ostali naši domaćini tamo. Nije nam ni Dobrivojević ovaj domaćin. On se samo zove Dobrivojević, on je mutivoda veći nego što on mene nazvao oca. Iz sljedećih faza. Ja vas molim da ovo prekinete, da ne bi mi ovo prekidali. U to nabavljamo prijemni koš mobilne drobilice, drobljenje i klasiranje krečnjaka. Jao, pa miniranje ispode kao bajka. Obavezno prikrivanje minskih bušotina. A oni čekaju, izgleda neko pukne ovdje napad. Nemoj da se iznervirate toj meci. Pusti, oni očekuju da vi puknete da bi bilo... Oni puste film, nemoj samo da pukne. Oni, to im je jedina, to im je blok plana. Jebote, mogu sam bolje da uradim film. Ispod 0,5 mm, dok stepen izdvajanja može biti i preko 99%. Kvašenje puteva vodom je metod koji će se koristiti za obaranje prašine na površinskom toku grada. Da bi se spriječilo podizanje prašine sa radom prašina i pristupnim puta, izbjeđuje se njihovo kvašenje u letnim sušnim periodima, jer primjena je najjednostavnija i najlakša od svih mjera obaranja prašine, a aplikacija je postignuta upotrebom autocisterne sa mlaznicama za raspršivanje vode. Još jedna od mjera suzbijanja prašine nastale uslijed transporta jeste pokrivanje sanduka kamionima. Smanjenje brzine vozila koja se kreću po transportnim putevima također je... Lopovi! Lopovi! Kratak crtani bi. Baltazar. Nemoj mi Baltazara Boža. Koji je ispred opštine, ili Siks? Zamenik predsjednika. Moguće.
Hvala što ste saslušali. Morate da... Šta je smiješno? Da shvatite... Sada izvolite, zašto lažete, gospodine? Zašto lažete? Ko ih je pozvao i kome su rekli da ne žele da prisustuju? Ajde, recite to. Zašto lažete, gospodine? Što sam ja bio vodnik? Zašto lažete, gospodine? Ima li neki video od oca? Izvinite, ja su vam rekli da nećete uđu isto kao što ste zvali ministarstvo na prošloj Bravo, bravo, molim da nam kažete ko je zapisničar, da u zapisnik uđe, da jedan broj prisutnih nije mogao da uđe u prostoriju, da proprati vašu prezentaciju kakva god bila i s tim shodno ne može da učestvuje u javnoj raspravi. Znači njima je onemogućeno da učestvuju u javnoj raspravi. Lopovi! Izvolite! Lopovi! Izvolite! Lopovi! Šta bre izvolite? Zašto ti želiš, a mi nastojimo? Dajte mi mikrofon! Tako je! Zašto vi sedite, a mi stojimo? Nemamo veze na sebi. Ovaj apartheid zaista nema smisla. Ja zastupam, u spisima predmeta su moja punomoćja, jedan broj fizičkih lica, vlasnika nepokretnosti na opodu ovog projekta i u okviru plana detaljne regulacije, odnosno u okviru projektne dokumentacije koja je i vama na uvidu bila, mislim na odrađivača projekta. S tim u vezi samo hoću da konstatujem, ali to se odnosi i na Titomira i na parcela 2720 je po projektu deo parcele obeležen kao zona 3 eksploataciono polje, a u drugom delu 2 i 3 put, unutrašnja putna saobraćajnica. Nigde niste obradili zato što zapravo falsifikujete podatke. Parcela je u okviru PDR-a, ali je u isključivoj privatnoj svojini mog klijenta Dušice Simić. Dragice Simić, izvinjavam se. Ona je jedna od centralnih parcela u ovom PDR-u i u ovom planu rudnika. Investitor bezuspešno pokušavao mesecima i godinama da je otkupi, nije uspeo, ona je u svojini mog klijenta gospođe Simić. Nigde je ne navodite, 2720 je u jednoj zoni rudničko zemljište, eksploataciono polje, a u drugoj unutrašnja putna saobraćajnica. Dakle, predstavnicima ministarstva kaže da morate imati u vidu da postoji privatno zemljište koje je u granicama projekta, a koje se namerno prikriva u... Sljedeća stvar, molim vas, ajte molim vas, smirite se. Momci, ajde smirite se malo, neće ovo dugo. Momci, smirite se. Druga stvar, vi ste morali imati to u vidu. Plan detaljne regulacije kaže da će priključak na unutrašnju saobraćajnicu ovog projekta biti na stacionaži puta Užice Kosjerić 31 plus 46. U kompletnoj projektnoj dokumentaciji koja je kod vas je stacionaža 31 plus 12. Projekat odstupa 34 metra od obaveznih uslova sadržanih u planu detaljne regulacije. Dakle, nemojte se igrati, sad smo vam lepo saopštili. Podešeni su falsifikovani podaci, u planu detaljne regulacije piše obavezno 31 plus 46,
31 km 46 metar, u projektu, u lokacijskim uslovima, u stavu 1 greškom piše plus 12, u stavu 4 lokacijskih uslova piše plus 46. Zašto? Zato što investitor ne može na stacionaži plus 46 da otvori pristupnu saobraćajnicu, ne postoje nikakve tehničke mogućnosti za to. Prosto mi je čudno da tako očigledne stvari niste imali u vidu prilikom izrade studije uticaja na životnu sredinu, a u obimu i sadržini studije imate obaveznu procenu uticaja saobraćajnice, unutrašnje saobraćajnice, platoa i svega ostalog na životnu sredinu. I ako imate procenu uticaja unutrašnje saobraćajnice, a vidite da trasa saobraćajnice odstupa 36 metara od PDR-a, onda bi je prosto zapaljujuće da to nismo videli danas u ovoj prezentaciji. Sljedeća stvar. U odjeljku koji se tiče poteškoća za izradu studije uticaja na životnu sredinu, kao ključni argument navodite nepostojanje podataka o prostiranju vetrova na mikrolokaciji. Ekološke stanice Požega. Svako dete u osnovnoj školi zna da je Požega hidrometeorološka anomalija. Zove se župna klima. Područje Požege podleže takozvanom režimu župne klime, režimu inverzija. Klima u Požegi je potpuno kontra od klime na okolnom prostoru. Dakle, mogli ste uzeti mikroklimatske podatke za New York, možda bi bili bliži od mikroklimatskih podataka za Požegu. Ako nemate podatke, morali ste da ih pribavite. Morao je investitor da plati merenja vezana za prostiranje vetrova. Ovo što ste dobili, jednostavno potpuno neupotrebljivo. Mislim da ste vi toga svesni, ali ste pritisnuti interesima investitora i postupkom koji je u toku. Dakle, svi podaci vezani za prostiranje vetrova, za prostiranje i areal prašine su apsolutno nevalidni, zato što ste koristili potpuno pogrešne podatke. Da ste otišli na lokaciju, vidjeli biste da je lokacija Gradina, praktično postoje dva brda između kojih prolazi onaj potok, postoji jedna zapravo mikroklisura. Svi koji tamo žive znaju da se tamo vetrovi prostiru u tom pravcu. A to što ste malo pokazali na takozvanom, pokazujući izolinije dometa prašine, od kojih ni jedna izolinija ne dolazi ni do jedne kuće pored puta. To je, nažalost, čist falsifikat, a vama, profesionalcima, neka to bude na čast. Dakle, nisam video da jedna jedina izolinija dopire do jedne jedine kuće. Kuća Nade Simić, suprotno onome što vi pišete. Tamo u studiji stoji da je najbliža kuća na 170 i nešto metara. To je najobičnija laž. Dakle, katastarska parcela koju sam malo pre spomenuo, da ne govorim o putu, 2720, je od kuće Nade Simić udaljena 50 metara. A ona ulazi u režim eksploatacionog polja. Zona 3. Dakle, unosite očigledne neistine u podatke da biste prikrili stvarne uticaje na životnu sredinu, na život i na zdravlje ljudi. Ja sam potpuno siguran da ovo nigde neće ući u zapisnik, jer ovde ne može niko ovo da sad zapisnički konstatuje, osim ako niste odredili da se audio snima, pa da onda to prepisujete kao transkript. Ali ovo što ja pričam ne može ući u zapisnik sigurno, jer tehnički ovo dvoje ljudi ne mogu to da stignu da napišu. A vi koji vodite ovo, morali ste da me usporavate i da kažete sačekajte, ne može zapisničar da stigne da unese.
Pročitajte zapisnik da vidimo da li se još... Sljedeća stvar. Video sam neke vrlo zanimljive stvari. Recimo, malo pre bilo i na ovom, bilo je na slajdovima. Kaže plan monitoringa. Kaže monitoring seizmičkih dejstava miniranja. Kaže razlog zbog čega se vrši. Da se utvrdi dejstvo seizmičkih uticaja od miniranja u zoni uticaja projekta. Da se utvrdi. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za kamenolom Gradina služi da se utvrde uticaj na životnu sredinu, a ne monitoring. Monitoring je praćenje eventualnih uticaja. Dakle, s tim u vezi, hoću da vam kažem jednu stvar, da u delu koji se tiče seizmike miniranja, verovatno u tehničkoj školi se mnogo više uči od onoga što ste vi uneli u studiju uticaja na životnu sredinu. Pri čemu? Evo, kako se ja sećam, vi ste rudarski inženjer. Onda bismo mogli da ravnopravno raspravljamo o delu seizmike miniranja. Pošto sam ja pravnik, ali mogu da se takmičim i sa vama. Dakle, hoću da vam kažem jednu stvar. Uneli ste paušalne podatke o tim nemačkom standardu. Uopšte niste apsolvirali šta taj DIN standard znači. Niste naveli koja sveska DIN standarda je bila u primjeni prilikom razmatranja studije. DIN standard ima 3 dela. Onda niste objasnili zašto baš nemački standard. Zašto niste uzeli standard Međunarodne organizacije za standardizaciju, ISO standard, koji je univerzalni standard, na primer, ako već nema više onih naših EU standarda. Ali DIN standard je super, zato što je najrigorozniji na svetu. E sad, u tom kontekstu, ja vas pitam, i to sad unosim kao pitanje, na koji način ste utvrdili uticaje seizmike miniranja, odnosno oscilovanjima tla, na sve objekte u okolini ovog projekta? Da li ste uopšte utvrđivali uticaje od posljedica miniranja? Da li ste uopšte utvrđivali uticaje od posljedica vibracija? Po članu 4 i po članu 5 DIN standarda. Da li ste uopšte utvrđivali uticaje vibracija koje mogu dovesti do a i recimo i stacionarnih izvora vibracija? Da li ste uopšte utvrđivali u skladu sa DIN standardima na koji se pozivate? Da li ste uopšte pratili uputstvo DIN standarda za utvrđivanje prethodnih činjenica pre nego što uopšte dođete do toga da po DIN standardu merite bilo šta ili procenjujete bilo šta? Posljednje pitanje. Da li ste koristili bilo koji softver, ima ih bezbroj, bilo koji softver za simulaciju uticaja seizmike miniranja u konkretnom slučaju? Da li znate, da li su objekti mojih klijenata fundirani u mekom ili u tvrdom zemljištu? Da li su objekti mojih klijenata u temeljima od betona, od armiranog betona, od kamena ili kako god? Da li se u smislu DIN standarda smatraju ruinama ili nekim drugim objektima? Dakle, ništa od toga u delu koji je presudno značajan za analizu uticaja na životnu sredinu niste utvrđivali. Uneli ste nekoliko rečenica iz nekog udžbenika za srednju školu i mislite da je to studija uticaja na životnu sredinu. A to je profesionalna sramota. Sljedeće pitanje. Stalno se pozivate na rudarske projekte, na glavne rudarske projekte. Nigde ne vidim kakva će dinamika miniranja biti. Da li će biti dnevna, više puta dnevno? Da li će biti povremena, nedeljna, 2 puta nedeljno, jednokratno ili višekratno? Kakva je dinamika miniranja? Da li ste utvrđivali maksimalne dozvoljene pikove za slučaj buke
i udarnih talasa? Da li ste dali ograničavajuće faktore? Kolega sigurno zna o čemu priča. Da li ste dali investitoru ograničavajuće faktore koliko maksimalno dozvoljeno može da bude taj pik udarnog talasa za slučaj kod eksplozije, kod miniranja, kod eksplozije? Ništa od svega toga niste uneli prirodno, zato što vi niste rudarski inženjer. Zato što vi nemate nikakvo iskustvo u tome. Prirodno, normalno, ali to će vam oboriti studiju. Ne može inženjer zaštite životne sredine da radi analizu uticaja rudnika na okolno zemljište. Sljedeća stvar. Napisali ste u obrazloženju jednu neverovatnu stvar. Sad ću vam pročitam gde je to. Oko eksplozija i tako dalje. Napisali ste, evo kaže, rizik od udesa usled moguće nekontrolisane eksplozije na kopu se može kvalifikovati kao zanemarljiv. Rizik od eksplozije u rudniku, gde sami kažete da će se eksploatacija vršiti eksplozivima, zanemarljiv. Pa šta vi mislite? Ko je to smeo da napiše? Ja sam zastupao jedan rudnik koji je verovatno 100 puta veći od ovog, gde su 100 puta više kvalifikovane radne snage u njemu, gde je bezbroj rudarskih inženjera. A sam ih zastupao u 70 postupaka zbog nekontrolisanih eksplozija na rudniku. Krečnjaka također. Niste ništa rekli o slaganju oscilacija, o mogućim incidentima kada grune umesto sa intervalima usporenja grune 50 bušotina u jednom momentu ili dovoljno 5. A kako mislite, pa onda da kažete kakav bi bio uticaj takve nekontrolisane eksplozije koje se na svakom rudniku dešavaju? Na okolne kuće, na ove ljude, na ovu decu ovde. Ste razmišljali o tome? Najbliže kuće su na 50 metara odatle. A kako je moguće da takve stvari ne unesete u studiju uticaja na životnu sredinu? Kažete zanemarljiv uticaj eksplozije. Ali on neće biti tu. Naše živote su sad i zanemarljivi. Nije isto da li je rudnik na 3 km od prve kuće, pa kada se desi nekontrolisana eksplozija, ona ugrožava radnu sredinu. Ovde se radi o eksplozijama koje mogu da sravne sa zemljom susedne kuće. Nisam ništa pročitao u studiju uticaja o samom kvalitetu kamena gore, odnosno o mogućim stvaranjima klizišta, nekontrolisanim odvaljivanjima stenskih masa i tako dalje. Pa ništa od toga ne stoji u studiji. A znate zašto je to važno? Pa i zbog rudarenja, zna to kolega. Zato što ne možete koristiti nonel u takvim situacijama. Zato što morate zasebno da vršite miniranje, pa onda imate sve suprotno od onoga što ste vi rekli da će biti super sa nonelom sistemom. Ništa od toga, ovo je sramota šta ste uneli u studiju uticaja. A posledice su katastrofalne po ove ljude. I neću vam više pričati o tome šta ste sve uradili, vidjet ćete u postupku pred upravnim sudom. Zašto? Zašto? Zbog čega? Zašto vam to kažem? Zato, izvinite, molim vas, zašto vam ja to kažem? Zato što je ova javna rasprava farsa, kao što su sve javne rasprave u proceni uticaja na životnu sredinu farsa. Zato vam neću pričati da sedimo ovde kao stručnjaci, da rešavamo probleme, onda bi vam pričao sljedeća 2 sata o problemima u ovoj studiji. Ali neću više da se ne bi ofirao, da bi vas sutra dobili pred upravnim sudom. To je problem. Zato što ne postoji prijateljska atmosfera ovde. Sa jedne strane, pogledajte, došli ste, seli su. Zašto građani stoje? Zašto građani stoje? Zašto ovde svi sede, a građani stoje? I zaspod je ovaj sjedit i zaspod reći. Zašto se to tako radi? Ovo je ovde zainteresovana javnost. Oni su stranka u postupku. Ja ih samo predstavljam.
Ovo su neotklonjive mane studije uticaja na životnu sredinu. Neotklonjive mane. Kada u studiju uticaja na životnu sredinu, još jednom ću vam reći, za rudnik koji se bazira. Hvala Sretene. Primjedbama bit će sve evidentirane i za početak evo dajem reč gospodinu Titomiru Obradoviću da... Šta čovjek kaže? Pa neko da čujem. Ajde, samo da ti pokažem. Super. Ovo je napisao... Ajde, profesor Bokar Lazar Kričak. Savršeno. To je isti profesor Lazar Kričak koji je pre 2 mjeseca u Majdanpeku rekao da je idealna lokacija, pred 200 ljudi, da je idealna lokacija za deponiju rudarskog objekta sam grad Majdanpek. Bravo! Pozdravim ga lično. Odgovori. Vaš mikrofon, odgovori. Ne treba mikrofon, nada se. Kako ti ne treba? Organizator. To je brošura, a ovo je DIN standard. Vreme je da ideš u penziju, batu. Ajde, pusti ga da čuje. Koristi brošuru. A Monty Ja Python? bih prvo da se zahvalim Sretenu na svim ovim pitanjima. Izuzetno su korisni za nas. Ali moram, pošto on pomenuo da je veštačio na ne znam koliko... Slučajno moja firma je radila, imali smo nedavno jednog tendera. Da li možemo čujem odgovor na pitanje? Ne interesuje nas vaša pitanja, hoćemo čujem izlaganje odgovor. Ja sam se iznenadio, mi smo radili preko 140 rudarskih objekata. I ne samo površinsku eksploataciju, nego i podzemnu eksploataciju i odgovor je. Je zanemarljiva bila opasnost od eksplozije. Samo ja da skrenem samo pažnju. Da, studija o procjeni utjecaja ne izmišlja ništa. Studija o procjeni utjecaja mora da piše samo ono što piše u glavnom rudarskom projektu. I to je u stvari procjena utjecaja projekta u glavnom rudarskom projektu. Znači sve što je... Što se tiče seizmike. Izvini, molim te, Titomire, ajde da malo samo molim. Zona ugrožavanja... Ti u glavnom rudarskom projektu imaš sve što je vezano za zaštitu životne sredine. Sve što je vezano za projekat... Projekat poglavlje 3 je opis projekta rudarskog i tu ništa nije drugo pisano nego što je pisano. Onda nam reci, koje količine eksploziva po intervalu usporenja su predviđene za etažu 1? Ajde. Ja odgovaram vama na ona pitanja koja ste... Pa to te će mi se ne znam šta ćemo redom. Sigurnosno rastojanje kad se u pitanju miniranje je 50 metara maksimalno od mjesta miniranja. 50 metara? 50 Drugo, pomoću je šteta utvrđivana na 1800 metara od rudnika. Ti pričaš da je sigurnosna zona 50 metara. Pa možda ako pališ petarde. Uzmite... Kad je u pitanju paljenje, ovdje se ne upotrebljavaju eksplozivi, nego eksplozivna sredstva, znači,
miješan sa uljem, sa 8%. I to nije eksploziv, nego to je eksplozivno sredstvo. To je dovoljno. Nije bomba, nego kašikara. Nemoj mati Ajde, molim. Ja bi onih studenata, ako ti ne sad će, nemoj. Gospodine, može jedno pitanje? Moja majka je 50 metara od Majdana. Hoćete vi da dojete da sednete u kuću? Moju. Kad vidim miniranje bude. I da bude pezde. Ne, daj ili ne? Ne da li hoće, nego ću doći i... Ajde sad svijetu! Stani bre, stani. A zašto onda u procjeni, zašto u projektu... Sam išao i lično da se uverim ja kad se nije... A zašto u projektu? Zašto u projektu piše da se lokalno stanovništvo mora sklanjati sa puta? U kući žene koja živi pored samog puta. Možda je postavio loše pitanje. Koje je bezbednost? Kako bezbednost ako je 170 metara po vašem najmanjem? Projektant je predvideo da linija fronta bude... Fronta! Ajde, pustite ga da kaže. A vi već pričate o frontu, a mi niči normalno. Odbacivanje komada ide normalno na liniju fronta, ide u nenastavljen put. A seizmički talas se postiru iza etaža. Nemaš ti pojma. Ne prema objektima, nego iza A seizmički talas bira gde će da ide. Aha. Seizmički talas bira gde ide, jel? Pitaj čoveka, je to moguće? Ovo je... Gospodine. Čekaj, evo ga širanski željko je spustio pomoć. Da je moguće da ti to prije. Onda je iz zemlja ravna ploča, jebi. Ovo je vrstni kop. Gospodine. Nije brzo kreći Živku. Nije brzo kreći. Iznad objekata stanovanja, palazi seizmički se prostiru. Ovo je Čiča, Čiča, ja sam Čiča, ali ti si smako. Jel vi hoćete nama da kažete da seizmički talas bira gde će da ide? Odluči, evo ja ću danas ovamo ubrdo ću ja, neću dole. Jeste to sad rekli? Ali ima 140 Vi ste to sad rekli. Isto od buke i to. Ajde nam pokaži gdje je Majdan! A vetrovi idu paralelno s putem. Ja to pogledam oprema plaće dalje. Sve ove pitanje primjede koje ste postavili sredine, mi ćemo... Rekao ste će sad odgovoriti. Govorio sam... Da nisu ovi momci pisali tu. Složiti vaše sve... Alo, sve mi dole, ne čujemo te. Mikrofon stavite na usta. Sve vaše... Prinesi mikrofon, alo, čovječe. Ajde nam pokaži gdje je Majdan! Ajde nam pokaži gdje je Majdan! U dopuni studiju. Ne mogu zapisničari da stignu svoje. Ti Miro, vi želu da budeš... Ti ne možeš da stojiš ovdje kao znaš gdje je Majdan. Ovo samo još. Nije odgovorio ništa. Pa ništa nije. Neka sad. Hoćeš mnogo svoje zaštitu prirode. Imam još jedno pitanje, ali to će gospođa da izloži zapravo da se ne bismo duplirali. A vezano je za pitanje zaštite prirode. Vezano je za pitanje onoga što u studiji piše da na lokalitetu nema nijedne zaštićene vrste. Pa da čujemo šta kaže Biološki fakultet i kakve su nam liste dostavili sa zaštićenim vrstama. I koliko ih? Dobar dan, poštovanje. Moje ime je Milana Orubović-Đukić, ja sam ispred udruženja za čistku Sjerić i mi smo već i prošli put htjeli da vas pitamo par pitanja, ali eto, nije bilo zapisničara. Kršenje zakona, znači ne proceduralni problem, izvinite molim vas. U vašoj studiji eksplicitno navodite da na tom prostoru nema zaštićenih vrsta. Dopis koji smo mi dobili, to jest izveštaj od Biološkog fakulteta, kaže sljedeće. Na osnovu vašeg ogleda za dostavljanje podataka o vrstama i značaju za zaštitu od 19. januara 2023. godine dostavljamo vam pregled vrsta i tako dalje. U granicama MGRS UTM kvadrata tih i tih registrovano je prisustvo 42 vrste značajne za zaštitu, među kojima se nalazi 11 vrsta sa Habitat direktive, 18 vrsta sa Bernske konvencije,
9 vrsta sa CITES konvencije, 34 vrste iz pravilnika o zaštićenim, strogo zaštićenim vrstama Srbije i 17 vrsta u kategoriji endemit, relikt i retka. I vi malo pre nama kažete da studija nema nikakvih laži, ne kosi se ni sa čim, ne izmišlja. Znači vi eksplicitno navodite da nema zaštićenih vrsta. Kako je ovo moguće? Da dobijemo izveštaj od Biološkog fakulteta da imaju 42, sačekat ćete da završi. Postavit ću sva pitanja koja sam imala jedno za drugim, nadam se da će zapisničari stići. Interesuje me da li ste prilikom sačinjavanja studije uzeli u obzir 3 dokumenta. Jedan je izveštaj Zavoda za javno zdravlje Užice, drugi dokument je zapisnik sa prve sednice Komisije za planove po pitanju Gradina kamenolom i treći su godišnji izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine. U prvom zapisniku sednice Komisije za planove, koji je bio nepovoljan pa je kasnije morao da zaseda novi, predsjednik eksplicitno navodi da na osnovu prikazanog ekološkog stanja u Kosjeriću i zdravstvenog stanja građana, ta Komisija za planove neće dati svoj potpis na projekat Gradina kamenolom. U izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine svake godine Kosjerić se zajedno sa ostalim konglomeratima nalazi u 5 najzagađenijih u Srbiji, konstantno. A po poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice od 2017. godine, Kosjerić ima ogromne probleme. Među podacima koje ćete naći u tom dokumentu je i to da je svaki 6. preminuli Kosjerac preminuo od neke vrste raka. Najčešći je rak pluća. Najčešća oboljenja s kojima se naši sugrađani javljaju u Domu zdravlja Kosjerić su respiratorni i bolesti krvnih sudova. Od ono malo dece što nam je ostalo u Kosjeriću, po tom izveštaju, 2500 dece u Kosjeriću ima bronhitis i astmu. 2500 mlađih od 18 godina u Kosjeriću ima bronhitis i astmu. Sve ove dokumente prva Komisija za planove je uzela u obzir i zbog toga nije mogla da stavi svoj potpis na ovu priču. Mene interesuje da li ste vi prilikom rada ove studije uzeli ovo sve u obzir. I interesuje me ko je od izrađivača studije dolazio na teren, ko je dolazio da vidi gde se to nalazi, jer ćete, i ako ste propratili ovu celu priču, primetiti jednu vrlo simptomatičnu stvar. Pre gospodina Dobrijevića firma je izmenila nekoliko direktora. Smenjivali su se velikom brzinom. Znate li zbog čega? Kako su došli na to područje, oni su dali otkaz ovoj firmi. Hvala, doviđenja. Šta imaš da kažeš na ovo? Ajde, života, šta imaš da kažeš? Za nas, kad su u pitanju zaštićene vrste i u pitanju flora, relevantan dokument kad smo radili studiju je bili su uslovi za zaštitu prirode. U uslovima za zaštitu prirode Republike Srbije piše da nema na području budućeg kamenoloma nema zaštićenih vrsta. Znači da je relevantno za nas da je bio uslovi za odlazak. Ali evo sad imate novi podatak. Sad imate novi podatak. Dakle, u tom dokumentu ne postoje biljne vrste koje su zaštićene bez konvencije. Ne postoje u tom dokumentu. Ne postoje, ne. Kako ne postoje? Dalje samo da vam govorim dalje. Što se tiče... Nema dalje, govori na ovo! A preskačeš pitanja, ništa odgovor reći. Isi odgovori, stavno potpitanje, Kako relevantnost ima dokument koji ne prikazuje zaštićene vrste koje prepoznaju međunarodne institucije? Kako je onda taj dokument valid? Odgovorite to. Ja sam vas saslušao. Odgovorit će na pitanje, nećemo da vas slušamo. Hoćete odgovoriti na pitanje. Dalje što se tiče utjecaja na zdravlje. Ne može da
pitanje, odgovori na pitanje, bre! Vi znate, pošto Sljedeće jedan, bre. Nemoj na pitanje, bre! Halo, ej! Ko su izvori zagađenja u Kosjeriću? Znam. Kad se tiče eksploatacije krečnika, To je posebno, znači, mineralna sirovina, Vazdušni koja je po svom karaktericiju karbonat je bazna materija. Znači zdravlje. I sa svim pobojima krečaka, ne postoje zabeležena profesionalna oboljenja ljudi koji radi drugo, krečnjak se sa legi dodaje zemljištu da bi popravio kiselost. Ja se ne sjećam da sam davala tone krečnja. Znamo koja se količini krečnja dodaje, jel se na tone dodaje, ne razumijem. Vama je malo pre crk poslije pogrešno. Nije trebalo da nas pita hoćete li vi sedeti u toj kući kad bude miniranje, nego hoćete da vesti svoju decu i unuke. Tako, dovedite, kupite kući tamo. Kući na 50 metara od miniranja, vaše deca i unuke, da molim vas sve. Kad kupujete kuću, Bože? I šta ima da kažem za to? Važit će, znači, dostavite pismo. A dostavili ste već. A nije, to smo dobili Ranka, jel ti poslala Slavica? Dostavimo. Gospodine, zašto si I meni je na meni. A kako vi niste došli do to dokumenta što je vaš posao? Ostavit ćete nam piće. Kako vi niste to? Zašto vi to niste? Evo samo još jedno pitanje, kažete uvažit ćete dopis biološkog fakulteta. Na koji način će on sad uticati na cijelu ovu priču, jer kako mislite da zaštitite 42 zaštićene vrste? Odgovori. Na roštilj će da ih stave. Je li ista priča kao za Rio Tinto, govorio o Kredenicama? Odgovorite kako? Iselit ćete ih, jel? Vi taj projekat mi radite. Šta ćete? Ovu decu da otrujete sad u ovim godinama! Sram vas bilo! Sram vas bilo! Šta se smeje? Kako se smeje? Zato te drljak ti hoći! Zato te ti drljak hoći! Šta je bilo? Šta se smeješ? Zato me gledaš? Dođi gori! Dođi gori! A dođi gori! A šta ti sram te bilo? Da šta ćeš da poslužiš? Ajde ovaj! Da vidi, ja mogu još. Naravno, nigde ne žurimo, znači bit ćemo tu još mač. Daj, brate, evo daj. Ovo će nama da plati. Ajde, molim vas, samo još. Ajde malo, molim vas, još malo samo, ajde. Ljudi nemojte da se... Šta znači ovo klima ne glavu? U studiju utjecaja na životnu sredinu navodite da ste dobili projekte vezane za priključenje meštana sela Zaseoka kod Gradina na gradski vodovod. I zbog toga niste izvršili analizu utjecaja budućeg kamenoloma na postojeće izvorište vodosnabdevanja. Da napomenem, 12 domaćinstva snabdeva se pitkom vodom na osnovu dozvole nadležnog organa već nekoliko decenija iz izvora suprotno onome što piše kod vas u studiji, to nije voda iz onog potoka, nego izvorska voda koja ima svoju kaptažu na parceli 2717 u granicama projekta. To je, ja mislim da je to čak parcela investitora. Dakle, pitanje je sljedeće za vas. Slušaj pitanje. Kakve su posljedice miniranja, eksplozije, seizmike na postojeće izvorište vodosnabdevanja? Vi niste ovlašćeni uopšte da u studiju utjecaja na životnu sredinu razmatrate pitanja da li će investitor dovesti vodu do građana. To je pitanje građansko-pravnog karaktera. Oni ne žele gradsku vodu. Oni hoće svoju vodu. Oni svoju vodu već imaju dozvolu za tu vodu. Dakle, pitanje,
kakve su posljedice po postojeći izvor koji je izvorište vodosnabdevanja za 12 kuća, 12 porodica. Izbjegli ste taj odgovor zato što znate da će taj izvor biti uništen. Uopšte niste uneli ni jednu jedinu rečenicu u tome. Sljedeća stvar. U studiju uticaja na životnu sredinu, a mislim da se to ponavlja i u onom netehničkom rezimeu, spominju se faze, tehnološki redosled izvođenja radova na eksploataciji. Jedno podpitanje, to iz glavnog rudarskog projekta na koji se pozivate, samo me to zanima. Faze eksploatacije, tako? Jeste. Pa pretpostavljam, zato što se sve vreme pozivate na to. Faza 1 rudarskog projekta kaže pripremni radovi na otvaranju kopa, krčenje terena, formiranje puteva na kopu. Također, u prvoj godini eksploatacije potrebno je formirati plato na etaži 495 za postavljanje mobilne drobilice. Slažem se. Zato se i u obimu i sadržini uslova kaže da je potrebno analizirati uticaje na unutrašnje puteve, platoje i tako dalje. Slažem se. Je vam poznato da je Kamenolom Gradina dobio građevinsku dozvolu pred opštinom Kosjerić za put i plato i da na taj način pokušavaju da izbegnu ocenu uticaja na životnu sredinu tog puta i platoa. Je vam poznato da je to potpuno suprotno obimu i sadržini studije i njihovom glavnom rudarskom projektu? Je vam poznato da se ne može dva puta u istom? Ne možete dobiti dozvolu i po zakonu o rudarstvu i po zakonu o planiranju i izgradnju. Pribeležili smo sve primedbe i sad ćemo se dovesti. Kao što znate, ministarstvo će organizovati sastanak tehničke komisije i na njemu će se sve primedbe razmotriti. O čemu ćete biti obavešteni pisanim izveštajem. Ima još primedbe. Ovo je bio odgovor za Sretena. Kako ćeš probijati zločinu? Ti sad živ, samo gledaj. Ja pošto ga strao. Moram da struje, nestalo. I to? Jesi ti? Dajte sve, gdje te truješ, mamu, jer imaš 100 godina. Ti će gdje se truješ, sledeće. Šta da pribeleži pretnje? A jel pribeleži sve ovo? Šta vređa čovjek? Vređa ti i naš intelekt, jel to pribeleženo? Jel to pribeleženo? Da vređa ti intelekt? Ovdje ne može se više, ljudi izlaze u hodnik loši. Da se ne sve. Ili da zovemo dom zdravu. Ili da pozovemo dom zdravu. Zvolite, samo se predstavimo. Dodatno poštovanje Branka Jefis Marković kao ugrožena porodica koja živi u neposrednoj blizini Kamenoloma. Vratit ću se samo na početak prezentacije koju ste započeli. Ministarstvo zaštite životne sredine izbacilo obaveštenje. Znači da će se održati ova javna rasprava u kome pišu druge parcele. Znači dodate su parcele 2717, 2716 i 2720. Znači to je prvi zahtev koji je Gradina Kamenolom predala još u oktobru 2021. godine. Onda je bilo primjedbi i oni su to korigovali kako je njima odgovaralo. Sada, tačno u studiji koju ste vi obradili, u jednom delu se ne pominju u stvari te parcele, a već u PDR-u one su i dalje prisutne. Na što ste vi u jednom od, da kažem, u prezentaciji se možda ne vidi jer je prezentacija bila jako štura i uska, ali u onoj dokumentaciji koju ste vi dostavili, to je bilo vidljivo.
kada su parcele u pitanju merama na rješenje obimu i sadržaju. A da, ali u merama tamo već... Imate rješenje u obimu i sadržaju. Čujete li šta vas pita ona? Vidim ja, ali prvo rješenje koje je bilo dostavljeno bile su te parcele gdje su obaveze investitora bila da dostavi iz katastra vlasništvo. S obzirom da nisu u njihovom vlasništvu, nisu ih ni mogli dostaviti, pa je prema tome obrađivač to i predvideo. Kasnije se to, kada smo mi već pisali primjedbe, investitor izjasnio da im te parcele nisu potrebne. Ali u obrađivanju i u sad ovoj studiji nalaze se i prosto vode se kao saobraćajnice. Razumiješ, privatna parcela se vodi kao saobraćajnica. Koje ste unijeli u studiju? Ovo je činjenično stanje na koje možemo da utičemo. Znači nisu u obimu i sadržaju, to je najbitnije da znate za vašu pravno formalnom smislu. Znači studija se odnosi na parcele samo koje su rješenje. Da, ali nemojte o pravima jer ovo je Srbija gdje je jako teško je Molim vas, dakle, samo da pojasnim. Dakle, parcela 2720 je u zoni 3 eksploatacija i u zoni 1 put. Znači, ako se u studiji obrađuje put, plato i etaže, onda ne može da ne bude 2720. Kolega, znači, samo da kažem, znači, ne moraju parcele oko eksploatacijskih voda da budu u vlasništvu. Obrađuje se njihov uticaj na život u sredini. Nije oko, nije oko. U eksploatacijskih koja je, ja vam ništa, to ćemo da grafički dokumentujemo. To je zona miniranja, eksploatacije. Ide na komisiju. Znači, nema tu šta, komisija će to... Samo da kaže, trebali su vaša komisija... Čute, nema! Ja je tu prisutno. A radove su izvodili jedan jedini dan. Onda možete zamisliti 5 dana u nedelji i da rade samo prvu smenu kao što to tamo piše, šta će od svega toga biti? I gdje smo mi u celoj toj priči? Nigde. Dalje, površinske vode. Ne vidim ni da ste to objasnili, a niko nije mogao da vidi ni u ovoj prezentaciji. Znači, nije tačno da ne postoje. 2014. godine usled obilnih padavina domaćinstva koja se nalaze u podnožju, koja ste vi krstili kao 4 staračka domaćinstva, su bila ugrožena. Znači, ima tu službena zabeleška i u opštini Kosjerić, ima zabeležba i u SUP-u. Možete uzeti taj podatak. Znači, koja količina vode je bila i kako je došlo do poplave svih domaćinstava. Ono što također niste razmatrali, to je da se u neposrednoj blizini nalazi dalekovod 110 kV iz Sevojno Kosjerić, gdje je u jednoj od saglasnosti Ministarstva rudarstva i energetike dobijeno negativno mišljenje. Kasnije se to ispravilo i dobili su pozitivno mišljenje, ali uz obrazloženje da se stubovi 13 i 14 koji se nalaze u neposrednoj blizini eksploatacione linije posebno obrade, u smislu da je potrebno odraditi analizu zaštite od neionizirajućeg zračenja. Postoji i saglasnost EMS-a koja tu piše. Zatim, uticaj korišćenja eksplozivnih sredstava na statičku stabilnost stubova, odnosno oštećenje stubova, užadi izolacije dalekovoda usled raznošenja kamenja i usled raznošenja onih čestica prašine. Znači, možete vi da pratite, znate o čemu se radi? Ne znam da li me pratite sve... Ne znam da li razumete materiju. Ne znam kako ste dogovorili, jedno piše jedno. Da li razumete materiju? U uslovima je također pisalo da se zabrani seče šume. Ovi uslovi koji nam pričam, to su sve uslovi Ministarstva rudarstva i energetike. Znači da se zabrani seča šume i rastinja, jer će to spriječiti da kamena prašina dospe na izolaciju, a time ugrozi energetsku stabilnost. Kad pričamo o energetskoj stabilnosti, to je energetska stabilnost čitavog Kosjerića. Znači ne radi se samo o 4 staračka domaćinstva, već je to dalekovod Sevojno Kosjerić. Da li će projekat prouzrokovati buku i vibracije? I to ste tako šturo prešli preko svega toga, ništa niste obrazložili. Mene zanima konkretno, pošto sam tu u neposrednoj blizini, buka i vibracije od rada, od mehanizacije, od opreme, od vozila, od miniranja. Znači, najbliži objekti po vama se nalaze na 136 metara. Vi ste malo čas rekli da je 50 metara tam negdje granica. Izvini, Branka, stigli su do Šturo zapisničari, samo malo... Ja se izvinjavam, da. Ja garantujem da 10 ide onoga što je rečeno ovdje vi niste unijeli. Izvini, Branka. Da, jeste unijeli, evo pitamo vas, jeste li unijeli? Sve ste unijeli, imamo video. Vidjet ćemo, ne, uporedit ćemo sa snimkom i vidjet ćemo. Pa jeste krivično govoriti ako niste.
Znači, ne znam da li ste, a bili ste, kažete, na terenu, verovatno ste vidjeli da se uz državnog puta nalaze zona škole, doma zdravlja, srednje škole. To za vas verovatno nije zona koja će biti ugrožena ni kamionima, ni bilo čim. I također u prilozima koje sam ja vidjela postoje uslovi i saglasnosti koji ne treba da budu stariji od 6 mjeseci. Vaši svi uslovi su preko godinu dana. Šta ćemo sad? Ne znam započne procedura, ti dokumenti koji ti Mikrofon. Primakni mikrofon. To sve ima smisla da gradi na kamenolom, pre toga nije izvela neke radove i promijenila strukturu svega toga. Znači to bi bilo u redu da se ništa za ove 2 godine nije dešavalo. Ali s obzirom da su oni već pokušali da izvode radove i da su već izvodili neke stvari na tom pristupnom putu, tako da to već nije ono što su oni pribavili u te saglasnosti. Znači mislim da bi trebalo da prosto da se ponovo odrade saglasnosti na činjenično stanje koje je tu na terenu. Našu saglasnost nećete nikad dobiti. Mora se provjeriti saglasnost Puteva Srbije, pošto je u međuvremenu sa jednog veoma oštećenog mosta nosivosti 5 tona. Da se predstavi Radiša Milović, rođen 1950. godine u Kosjeriću. Bravo! I ovdje ću umreti. Nažalost, moju žalost. Mnogo znam u ovom Kosjeriću. Drugo, teško mi je što živim u zemlji Srbiji, a ne državi Srbiji. Srbija više nije država, u njoj se radi ko šta hoće i kako hoće. Ovdje je silovanje naroda. Ovaj narod pod Gradinom se siluje. Na silu hoće nešto da se prođe. Zašto? Zato što nemamo državu. U ovoj državi pita se samo jedan čovjek. Svi ostali slušaju kako on kaže. Sad ću vam reći jedan podatak. Fabrika cementa je napravljena 76. godine. Rečeno je pokojnom predsjedniku Marku Markoviću da će to biti fabrika čokolade. Čak su ga odveli u Nemačku, u Polizius, koji je dao ponudu za izgradnju fabrike cementa. Oko te fabrike je bila zelena trava. Ništa nije bilo od prašine. Šta je bilo? Napravljena je fabrika, čak je i dovedena železnička pruga, da ne bi tutnjali kamioni kroz Kosjerić, da ne bi nam dizali prašinu i posle toliko mnogo godina, prošle godine, naš predsjednik je dao svoju saglasnost da se preko pruge naspe rizla, da se prelaze ljudi u jednu stambenu zgradu solidarnosti. Znači, nema pruge, nema voda za fabriku cementa. Kosjerić i dalje se truje, i dalje umiremo kao mačići. Danas je bilo 90. godine 17.500. Danas nas ima ispod 10. Šta hoćete? Nema ovdje. Kosjerić je grad kamiona i kamenoloma. Ako ste gledali možda Kosjerić kakav izgledaju sa ovom okolinom u 10 km, sve su kamenolomi i samo tudnje kamioni. Pa zar kakve ima interes Kosjerić od ovoga kamenoloma? Nikakav. Nikakav, apsolutno. Da se prvo razumemo, Kosjerić, rudna renta ne dobija opštinu, nego rudnu rentu uzima Republika Srbija. Je tako? Deo rudne rente se samo vraća. A vidimo koliko se to vraća u Srbiji, u Kosjerić i šta imamo? Ništa. Zato vam kažem, ovo što se radi, ovo je tolika farsa, ovo je ubijanje građana Kosjerića. Vi koji ste došli iz ministarstva, hoćete da nas pobijete. Zašto gospodin nije napravio oko svoje kuće tamo negdje taj rudnik? Tako je. Da li je zarađeno u tela negdje? Došlo je ovdje u Kosjerić. To je plodno tlo. A što je plodno tlo? Kosjerić je osuđen na propast, na uništenje. A kako uništenje? Do juče svi su živi jašili Republika i svi živi su jašili da vrše spaljivanje komunalnog otpada u fabrici cementa. Treba nam to, jel tako? Mi moramo da umremo da bi ovdje sve što je najlošije u ovoj Srbiji dešavalo se u Kosjeriću. I danas smo se okupili
Ovdje je silovanje naroda. Što? Čega se plašite da uđete u veliku salu, da svi ljudi kao prošli put sednemo i da pričamo? Nego ovdje se gušimo, daj da kažemo da to samo ovako preko ruke prelandaramo i... Tako radite. Nemojte, molim vas, tako. Imajte malo obzira, nemojte toliko da budete drčni, toliko silni. Ne možete sve novce. Ako treba ovdje da padne krv pod Gradinom, zbog toga što je neki kamen. Ne treba ovoj to maloj Varošici ništa to. Ljudi, pa čekajte, zaboravili smo da smo mi živ narod, da imamo, mi smo uvek želeli slobodu. Naše jedino zadovoljstvo da živimo slobodu, da gajimo ovu decu, da rasu, da sutra naslade. Šta se dešava? Dešava se u ovoj igri je predsjednik opštine Žarko Đokić. Šta je? On je prevoznik, jel tako? Ima svoje kamione, završava svoj mandat. On je taj koji će prvi biti kod ovoga direktora u kamenolomu da mu vrši uslugu Vuče. Ne znam ja, ne poznajem ga uopšte. Drugi koji je, došao je čovjek iz Kalenića, Stulović Rade, na njegovoj parceli je tamo sve su mašine postavljene, sve je spremno. Što? Iznad njegove kuće... Je li to rođak predsjednice suda? Može biti. On je došao iznad njegove kuće, ima kamena koliko god hoće, mogo je da kopa, ima bager, ima sve. A on doće ovdje da se uhlebi u Kosjeriću da kopa kamen iznad ovdje nekih ljudi, mučenika i sirotinje. Šta? Čuli ste možda tamo, rekao vam je kad je bila prva studija, tamo žive neke guje i kreje, nema niko drugi da živi. A ostala je možda jedna guja tamo i kreja samo. Niko nije ostao više, znači, ali ima još ostalih drugih stanovnika. Ne možete tek tako samo razumjeti i preći preko toga i zdravo mi pravimo kamenolom. To je naš posao. I ja sam završio, ja sam Rade Štulović, ja ću tu svoj džep, ja ću da kopam, ja ću da grčnem pare u džep i nosim u Kaleniće. Mene se ne dotiče ni buka, ni miniranje, ni ništa. Ja, tako, jeste tako. Jedino me kome ste razumeš a tome koga je, on nema stalno je mučenik, razumiješ, on je moj lični prijatelj Dragan Tulimirović. On je stalno kubirio sa parama. Nikad nije imao para i kad je došao, on je trebao da seče blokove sa sajlama i da vuče u svoje Tulimirsko polje da bi sekao taj krečnjak. Međutim, on je toliko bio tanak da nije mogao ni da kupi sajlu, a kamoli da seče kamen. I on je šta? Ajde, pojavio se čovjek, prodao mu zemljište i drugo. Uzeo je studiju pokojne fabrike, to je Stolare Grad, koja je napravila studiju o tom kamenolomu. A zbog čega nije realizovana? A sad ću da vam kažem, sve to znam jer ja sam 73. godina. Tu živim. Kosjerić je nekad bio crven. Ne tako zato što su bili jaki komunisti, nego što su ovdje u nepostojnoj blizini od 150 metara mleo crveni kamen koral kod fabrike cementa. Vučeno od ozgo i ovdje je bila drobilica u gradu. Pa kad su vidjeli da je ceo Kosjerić od te drobilice ovdje u okolini pocrveneo, morali su da odustane. Nažalost, još možem i to da vam kažem, od tog crvenog korala je sečen kamen ovdje u fabrici Grad. Izgrađen je generalštab u Beogradu u kome sedi sad NATO generali i oni komanduju šta će se raditi, kako raditi u Srbiji. Ljudi, jeste li vi svesni gde se nalazimo? Šta vi hoćete? Šta hoćete? Hoćete nas pobijete? Pa daj, streljajte nas kao i one tamo na kojima što je streljano 80 ljudi. Odeljenik iz Nila, Kosjerci, iz Varošice, Kosjerić. Došli su Švabe i pokupili se u kamione, odveli ih, streljali. Pa dajte, streljajte i nas. Nek nas ostane 8 ili 5 hiljada. Ispunimo vam to zadovoljstvo i tako to uvedite.
Pozdravite vaše u ministarstvu. Ovdje. Ništa nije napisao, ništa nisi napisao, gledate Što radi? Pa šta nećemo raditi, valjda na štetu toga koji me naručuje? Pa neće, hvala Bogu da neće. Ali to ima druge štete. Prema tome, ljudi, ovo što ste čuli sve, nemojmo se zameljavati od toga, razumiješ, i nemojte. Bolje je ovaj malo čovjek koji je uložio tu neke pare. Ima ono što s ovime, one nije upotrebio one mašine, neka proda i neka to se seli, nek se seli tamo negdje. Ima toliko nedođija u ovoj Srbiji, ima i Kineza. Jer bio je neki dan Kinez, on ne može tim Kinezima, oni idu velikim tempom, ne može udovoljiti da prodaje taj kamen. Dugo će još trajati ovaj prostor. Daj, manimo se ove sprdačine koja traje već ne znam koliko vremena, pustite ove ljude pod Gradinom, to je sve sirotinja. Oni su tu pravili kuće, nasljeđivali su ti mlađi, jer nisu imali novca da kupe u Kosjeriću da bi gradili. Nego vidite kako je tamo, ovako strana ispod puta, ovako strana iznad puta. I vi hoćete i tu da ih uništite, pa nemojte. Dajte malo, imajte nekoga razuma, jeste li Srbi, jeste li pravoslavci? Ne znam ni ja verujem u Boga, ne verujem ni u šta više. Ljudi mora da se zapitaju na svoje potomstvo. Ne želim gospodinu ništa da vam se desi loše, ali slušajte. Ničija nije gorela gore, i to je bilo i ostalo. Zahvaljujem, možemo još mnogo da pričam, ali neću više vam oduzati vremena. Hvala. Dobar dan svima. Moje godine i vaspitanje, ja sam Velisav Kovačević, ugrožen građanin ovoga kraja tamo. Ali godine moje i vaspitanje ne dozvoljavaju da vas ne pozdravim. Poseban pozdrav za ove ljude iz grada koji nisu ugroženi, a došli su da nas podrže. A za ove naše što su protiv nas, a sa nama su odrasli, ja to zovem domaći izdajnici. Tako je! Školovani ljudi, ja bih poželio da napravite kamenolom na 50 metara iz vaših kuća, pa vidite kako ćete živiti. Mi smo, ovi tamo građani, svi pod Gradinom, što reče ovaj moj kolega Radiša, s mukom napravili tamo kuće, sišli gore se iz ovih brda. I sad je neko došao da nas ugrožava. Evo moja situacija. 3 generacije učestvuju u mom nekom domaćinstvu. Ja to smatram da je skromno domaćinstvo, možda ispod prosjeka. Ali to je za mene i Beograd na vodi, i Dubai, i Monako, to je ne dirajte to. Mislim da smo jedina opština gdje nam je naše rukovodstvo opštinsko okrenulo leđa. Da je ugrožen jedan stanovnik, lokalna samouprava treba da izađe i da ga zaštiti. A ne ovdje je ugroženo stotine. A dece imamo, hvala Bogu. Pa zašto smo mi? Jesmo mi za kamenje ili za decu? Moramo se opredeliti. A ove naše koji su pružena im je slana ruka, kao da rade o neko obezbeđenje. Šta će toliko obezbeđenje tamo? A vidi da ti kanal doveli. Nije to rudnik zlata tamo ili ne znam šta. Oni misle da će da ih ovi će ih samo da je splatišu. Nema, ali ja mogu da im poručim, to su moji drugari ovdje, oni stvarno možda i jesu za kamenolu, neki idu u kamenoloma, ali na nekom drugom mjestu. A sad sam čuo ovdje sve od vas stručnih ljudi, mislim, verovatno ste škole učili, da li je to samo teorija na praksi, kaže od nekih vibracija, nema to nikakvog utjecaja. A pogledajte gdje se nalaze ove kuće. 300 metara iznad kuće je gore naša ta lepa Crnokosa. I kad se obruši kamen jedan od 10 kilograma, ako ste išli u školu, ako niste, da zovete pro nekog objasniti, znači masa puta obrzanje, puta pređeni put, taj kamen na 300 metra će da probije kuću, a ne da je samo da je ošteti. I tako ja mogu da vam kažem da ovo sve nepoštena radnja.
ugrožavate najčistiji deo tamo našeg kraja. Tamo šetaju i mladi i stari, i zaljubljeni i rastavljeni, idu čak i sa malom decom, idu žene u blagoslovnom zanju, ja sam tamo pa to posmatrao. I tamo im je lepo, rekao ja, s desne strane je naša lepa crkva, s leve strane dolina Skrapeža, a malo bude na podnogu, a čak iz osnovne škole izlaže cijela odelenja, vode ih tamo da prošetaju djeca. A sad ja mislim da su ovi mali igrači što dolaze, da bi rešili 2 km puta za teški saobraćaj, to mora država se uključiti i da reši pitanje saobraćajnica i ostalo. Oni su, ja mislim da su oni, i zato im predlažem, neka idu negdje na neko drugo mjesto, neka to potraže ovdje, nemaju više šta traže. A da vam kažem još nešto, čovjek je najjači kada brani, zapamte, decu, kuću, državu. Od ove 3 stvari su nama 2 ugrožene. Znači, mi ćemo braniti dok nas bude, a ova djeca će vjerojatno porasti pa će nastaviti. I još nešto, da kažem ovi naši što smo kažem, rekao ja komšije odrasli, sad su nam u suprotnoj strani, sa njima su se družili u žalosti i u radosti. Sad, šta su oni vidjeli, kakva je to obmena i sa strane investitora, da im ponude neki posao, pa ima posla, bar ko će da radi sad. Ali ne radi ti sve, ne da radi. Još jedno, kada odete u Beograd, pozdravite i malo razmislite o ovome svemu. Jer i mi smo ljudi, treba da živimo. Znači ja sam moj život odživio, vi ste isto, treba i naša deca živjeti. Šta da kaže moj unče, da ne sve niđe gore sad naput. A još jedna stvar, znaju ovi tamo, ovi meštani znaju, lokalna samouprava nije u stanju da viš moje kuće reši 50 metari gole, betonske, nego jezero, kad padne kiša, to bude neko veliko jezero. Obraćali su predsjednikom, kaže nemam ja to, nije moja ingerencija, sekcije za puta, kaže nije ni to naše, i tako to stoji, dođu neke mašine, malo očiste kanal, ono se obruši opet, a to ne treba, neko je procen, ja sam laik za ovo, 10-15 kubika betona, se napravi gola neka. A ovome, gospodinu Milošu, jesi još uvijek direktor Miloša? Jeste. Čuo sam, upoznan su ja i ti, imaš i ti 3 djece. Idi Miloše, dovedi tvoje djecu, a živimo ovdje, mi živimo. Rekao sam ti ja prošli put, ili napravi kamenolom, ako si ti stručan čovjek i rada, naćeš ti sve posla, nego možda si uživio neko kao direktor. Za mene je neka bilo kad kaže direktor, to je pojam bio. Sad kad mi kaže neko direktor, ja to smatram da je, da voli malo da to. Ja mislim, jer žurite. A ne dobro, samo mogu ja tebi da pričam, znaš toliko, znaš. Onda ću još nekom pričam. A ima ja sam zadnji koji ću odustati od ovoga. Što ne kreni, borit ćemo se. A ja znam još jednog čovjeka, to je moj sinov Zdravko, neće me izdati, ali svi ostali, znači, pa tako bude. A mislim da prvo lokacija kao lokacija, ja ne znam, šta smo mi radili, a još ovo je pitanje. Godinu dana se borimo mi sa ovim tamo. Je li odgovarao ko za to? Godinu dana smo mi dežurali dan i noć, jeste vi svesni? Da ne bi ovi Skorojevići upali gore i nešto kao radili. Bez dozvole. A sad se ispostavili da nisu njine parcele sve, da imaju privatni posjed, pa sad nek vide šta će. Pozdrav još jednom, pozdravite Beograd. Vi radite za neke pare, ja smatram, ali nemojte mimo struke. Pročitajte to ili se malo posjetite to tamo. A kaže naš jedan veliki pesnik, tvrdi orak, vočka čudnovata, ne slomija zube pogodni. To je čito znam, a ko nije, neka pročita. Hvala još jednom. Ja vam malo sam žestov, zato što su tu moji živjeli i djedovi i pradjedovi i ja. To nam je jedino domaćinstvo i drugoga nemamo.
i samo branimo ono što je naše. Nisam ja ništa prodao, ničeg šta kome traži. Mi smo tamo doveli struju, nije nam pomogla opština. Doveli smo vodu, nije nam pomogla opština. Doveli smo telefon. Ali sad šta se desilo? Država uzima osvoji svojih, tako i vi isto radite. Došli da nam uzmete i to malo slobode i malo ovo što narod ovdje koji je bolestan. U Kosjerićima mnogo ima bolesnih, to im je jedino mjesto da prošetaju. Svi ovi znaju, zna to i Sekulić, zna to i Krsmanović, zna naš zaštitnik u opštini životne sredine kojem je prvo radno mjesto i ispred. On to sve, oni to svi znaju, ali su kupili radna mjesta. Znaš šta kaže jedan od njih? Šta me brige, ja sam tu, oni mene plaćaju. Jer se to zasniva društvo na tom, jer bi došao Dobrivoje ili Dobrivojević, kako ga već zovu i kako mu je ime, jer bi došao da nas ništi tamo. Najgore Sad ću opet objasniti. Sad se vidimo da će se vrati. Oni tamo radite sve. Oni tamo radite sve. Nemoj sa Petronije. Volim ovo da uđe od nas. Stojim iza toga. Izvoli, kako ime samo? Pitanje za direktora Kamenova. Da li ste spremni da nas pobijete sve do jedno da bi došli do Kamenova? Dobro se zapite, ali niko neće odustati. Znači, nema šanse, ja ću biti prvo na tome započeti. Ništa je šanse, ništa više. A neću koliko ću. Ništa više. Pozdravi gazdu koji ima jahtu, ti si mi rekao da ti gazda ima jahtu. Zato se vi ovdje. To ne može tu da bude Kamenovo, on to zna. On to zna. Ne može da bude 99% će neko stradati. Gospodine, ako neko strada, zapitajte se šta će biti. Ovo nećete ni vi odsad pitati. Zapitajte se. Tako je. Vi morate da čoveče, ustani i reci. Kako je situacija? Nelegalno postavili. Kamere postavljaju. Reci, pa ustani i reci. Samo da se obredim u tom kontekstu, koji ste vi. Samo da napravimo mali rezime. Znači, postoje neki